Serchhip ke bulnet wa clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chhiar tu lusi lal chan himi voin khan Serchhip DC conference hall India ram zalen na mu kum somsari pangana lom na pualin AZADI ka AMRIT MAHOTSAV in Jan BHAGIDARI motsu district board sab nazuk kumar havin man ani khwalian chuan thu soin India khwale tui kan ni awanga kan van nei na tam tak soin mani aro in rel thei ram kan ni hi alom omin zalen takin kan omdan tur kan in rel thei hi kan van nei na ani atia masona chi shang shanga sarkarin mi pui min ngai tu na hi lom na chang kan shetur ani ati tunla hian vai khat chaw man thei plastic chi shang shang man tlem achu zia asoya bazara kan kalin mani ina changin kan thil leite a hona turin bag tekingin single use plastic kan man na tam taka man na tur ti tlem zonga in zirtir apoi mo thu atar lang bok heng zirtir na te hi kan ti hlotlin chuan Serchhip district chuan na satakin ma kan son don ti na ani a AZADI ka AMRIT MAHOTSAV in atum India in zalena kumsom sari pangana lomna hian zalena swal tu tam tak mi huai sentele ram hasona atana theito pa na thok tu te chunga lom thu kan soi angai thu atar lang bok pulal thanmoe DCSO Serchhip po in thu soin shipuileng awanga har sana chi shang shang mi puin kan to te chu sarkar lai puin sha in mi har sa jok te tan thlatin bu fai kejinga athona semdan angai to chu mei sangni somni achang khan semchan ani a mei sangni somni pakhata khan ruam man na thar siam le ni in September sangni somni pani thleng hian athona sem chun zom zel tur ani thu asoi Serchhip district ta tundin huna AAY card nei chung ko sang khajakwa somruk amin member sanga za somruk paruk an oma PHH card nei chung ko sing khat zathum somthum pasari omin chuta chuan chung ko member singli sanga zakwa som pani an omthu asoi bok Pilalji pui SDO sudar po in AZADI ka AMRIT MAHOTSAV chu tute department ta big ma anilovin sarkar department shang shang te ta ani atia voin Jan BHAGIDARI motsu mi pui tam zokin alomna an sim theina tura BUATSAIH ani thu asoi ani tukin zinga marathon nei ani a high school zirlaititan quiz BUATSAIH ani don bokte in AZADI ka AMRIT MAHOTSAV lomna machop atar langa khwale tui chatak ni tura theitop chwa reng turin kalkhom te asom ani putlang timoya zote DAO Serchhip in lo nei tu te ta na thlai chiak le thlai chi shang shang ken chu khwalian pi nazuk kumar chuan zaw shang shang IO tu te hena asem hal bok ani he hun hi pulal muan sangaral te additional deputy commissioner chuan akai shwaya sarkar in AZADI ka AMRIT MAHOTSAV lom tura ruah man na siam chu district a po lo man ve ani thu soin zalen na hi ahlua atel lovin masona om theilawani ati PF lal nisa SDC chuan lom thu soin he hun hi akhar ani voin chanhudar ni khan Serchhip District Football Association BUATSAIH District Junior Football Championship Final KHELH ani Serchhip District Junior Football Tournament Final hi voin chanhudar ni khan Jessup FC le Chanmari FC 10 an khela pulal ruat sang atau chong Financial Secretary MFA chuan hun aron man pui ani Final KHELH chan ma hun toy man hi puzo muan namte President SDFA chuan kai shwayen Serchhip District Sport Association IO in pulal rem rataralte Financial Secretary chuan thu soin Serchhip District Sport Association chuan SDFA le Athletic Association kuta Sports Stadium en kolle mo phurna hlan ani tur thu soin Phuket lang thanmoi President SDSC chuan tournament chan puina cheng sang riat le sanction order ahlana khwalian pulal ruat sang atau chong hena changin thu soi ngai thak ani bok voin District Junior Football Championship Final KHELH Chanmari FC hian quarter final a KHM FC in semi final a Kholailung FC an a Jessup FC hian quarter final a Vengsung FC in semi final a Bungpui FC Siangtlang te an lo hne to bok CHANCHINTHAR BUATSAIH lai thleng hian Chanmari FC hian 2-0 in ma an la shwaya result kimchang ero kan shimhan talaw ani India ramin zalen na ahmu kum somsari pangana tlinlomna AZADI ka AMRIT MAHOTSAV lomna kalzela tukin khan Serchhip DC office HUAIHAWTIN marathon BUATSAIH ani India ramin zalen na ahmu kum somsari pangana lomna kalzela tukin khan DC office Serchhip BUATSAIH marathon BUATSAIH ani a DC office twala pi Nazuk Kumar district borsap chuan vailiamin Serchhip bazar traffic point leng intlansia khinei ani a mi somnga borvel antel ani tukin intlansia ka loman late chu mipa a pakhatna PC lal sang zela
panina lalram hluna pathumna lal CHANCHINTHAR te ania meichia pakhatna lal ngai omi panina vanlal mangai zwali pathumna Dorothy vanei puitani in naupanga pakhatna lal shwai tlwanga panina si vansang puele pathumna PC lalwat filate anni Tukin Khan CHAMPHAI District Agriculture HMALAKNA ZIRCHIANG TURIN Serchhip MJA 10 CHAMPHAI an pan Program duan lok ang chuan Tukin Khan Serchhip chhuasanin CHAMPHAI an pana zanina CHAMPHAI a riakin naktu ka hnalan grape winery tlo in CHAMPHAI a WRC area an tlo anga vaphaya an riakanga hemirwal hian khochak langdunga pipusu hnu shangshang wangchia fiaratui chasiama seno neina lamsial puk lianchia rilung len tlang hlakung puimua le samthang zo pui phul te tlo an tumbok MJA member kalte hi parukni in department lamachangin Dr. Vanal Shwai BTM Serchhip block ATMA Arlel rin oma ADA ole malsom zolifanai accountant ATMA Serchhip district ten choi omin an kai shwai don ani MJA 10 farmers study tour an nei chung hian MJA en kol chanchin bu te achwak theidon lawa bipuisia thiamna an ngen ani India ramin zalen na amu kum somsari panga natlin lomna AZADI ka AMRIT MAHOTSAV lomna kalzel animin khan Krishi Vigyan Kenja KVK Serchhip district le ATMA Serchhip district 10 N.VANLAIPHAI district level KISAN MELA an BUATSAIH Nimini somni paruk April sangni somni panhi khan N.VANLAIPHAI KVK complexa district level KISAN MELA BUATSAIH hian ATMA Serchhip 10 Vokcho le Rancho Chishangshang an siam chwate Serchhip District Agriculture Office 10 lo nei tu ten na thona tur man ro chishangshang subsidy a lei thei tur te Horticulture Department 10 Thaichi Chishangshang te mipuite lei thei tur a phauchwakin Asian Vet Department 10 Animal Health Clinic an BUATSAIH bok N.VANLAIPHAI district level Kisan MELA BUATSAIH ani pa hian Farmer Fair on Kisan BHAGIDARI Pratmika Hamari campaign ni ngal ni in hehun hi piwanal ruali subject matter specialist KVK N.VANLAIPHAI in kai shwayin Dr. T. Vanal Ngurza wa senior scientist and head KVK N.VANLAIPHAI in lom na hun amanga kutna thok tu lo nei tu ten thlai siak nei chi millets and oil seeds an thar chwa ve theina turata na shia tur poimo shangshang te pu keni zo minglia na subject matter specialist SMS KVK N.VANLAIPHAI in zirtirna apebok N.VANLAIPHAI district level Kisan MELA hi N.VANLAIPHAI khwale ache vel mi puiten an hlutle ani KUHVA CHINGTU Co-OPERATIVE Society Limited BILKHAWTHLIR chuan THUCHHUAH SIAMin mizo kutchuak ngei KUHVA chiak lei turin mizo mi puite an ngen an THUCHHUAH siama chuan mizorama KUHVA hi eizona tlak ani zia kan hre chho zela keini BILKHAWTHLIR khwa phei chuan eizona bera kan hmang hial to a kumsang hni somhni pakhat ni kum phei kha chuan KUHVA atangin cheng noi zariat kan leiting hial to ani anti a KUHVA hi ara mai ba ka achia siam KUHVA pulipot hi mitam tak chuan eizonan an hmang chhomek boka BILKHAWTHLIR hian KUHVA pulipot atangin cheng noi za somnga atanga za somriat vel a lei chuak thina KUHVA achi tur siam pulipot po an uluka KUHVA kung puitling chaba ka ra chale min change chau an hmang thina achi atana KUHVA kung nau pangle ra min chalo chu azik abul du in KUHVA huan siam tumtam takin an lo hlo champha to thin ani anti hetiang ani lai hian BILKHAWTHLIR khwa be chan le tlom zo ka siamin kan chen om asam lam chuan polipot an buai pui ve ta fomaya hei hi tlom zok ma se KUHVA ra chani lem lo chau thei dek dek apiang an polipot chin awangin lo le saklo turin zoram mi puite an ngen ani BILKHAWTHLIR chuan achi atana change chau polipotin chungkwa engmozatin eizonan an hmangmeka achi atana cha chau man ani awangin achi man hi atlom theilawani anti a hlotling taka KUHVA huan siam kandu ani chuan BILKHAWTHLIR KUHVA polipot teron leichin turin mizoram mi puite an ngen ani Voin chanhu khan pu VIKAS MATHUR zonal officer ICI bank chuan governor Hari Babu Kambampati chu komin an HMALAKNA shangshangte an shil Governor Hari Babu Kambampati chuan commercial bank te mizorama an ron lu belzel chu cha ati thu asoya heti rual hian bank lamte po hian mipuitana anti tur tam tak anti ve achul ani ati a mipuihne na poisa puk chhuat tir chungchanga te hundanga bank customer ten ham chatna anne angte helai hmuna pek chungchanga te central welfare scheme chatak tak te customer te shia tir chungchanga te
Mizorama Bank 10 Chanlazwal Zel se aduti asoibok. Corporate Social Responsibility kaltlanga mipuirong bona le vantlang ta na routling siam ko nga ICICI Bank po in theitop chwa se aduti asoya. Governor chuan bank dangtene na income na anlo nei to na a Mizoram mipui tamzok in Central Sarkar hnuaya anham chat theina scheme tam takte shiat lo na awangin andong lo ti soi CHINTU a oma bank official ten an customer te chu Central Welfare Scheme te zom turin an turlui theilo na chungin Central Welfare Scheme tam tak a om thu tele a chatna te anlo shil shiat chu mo phurna poi mo tak ani thungsi ani ati VIKAS MATHUR ZONAL Head ICICI Bank chuan Mizoram ICICI Bank in chatakin banking an kalpuya tuna hian Aizola branch pathum le CHAMPHAI branch pakhat an nei mek ti asoya branch thar kolasi pa hon thwai tum ani thu soin district danga te po hon belzel an tum ti asoi ani VIKAS chuan ICICI Bank chu mipuirong bolna konga an mo phurna te ngai poi mo an ni ti asoya COVID-19 awanga kumhni chung CSR duanga an kalpui theilo hnuwa abulchan nan aspirational district mami district achangin CSR huanga HMALAKNA kalpui anidona mami district ka beneficiary thanswa te chu poultry farming le agriculture and allied activities ate an puidon ti assoi ani Governor le ICICI Bank how tu te income na hian pu Parthadas regional head le Aizol branch ashangshanga ICICI Bank how tu te antel ani Bial to MLA le Agriculture Minister pu C.LARINSANGA'N lunglei ra siveng badminton court chhuat pha khu hon na hun amang badminton court chhuat pha thar khu hon na inkhom hi pulal machwana president ra siveng chuan kai shwayen pu C.LARINSANGA chuan ra siveng in badminton chhuat pha thar an nei chu alom pui thu soyen apui tlin na tura sport minister in tha atho puina a polom thu asoi ane pu C.LARINSANGA chuan ra siveng khotlang mi puite chanrual na fak om ati thu soyen ra siveng chu aveng hun le enton tlak mithiam le ro pui tak tak te chhuana veng ani ti in ruil hongai te chan chwa konga khotlang anga an HMALAKNA le chanrual na chu fak om ati thu asoi bok ane zirna a chanlak mai pia lama nakin loka kanram mabak ni mai tur nau pangte ruilhong man swalaka an him theina na khotlang hwa pa chanlak hi tunlai khovela achul tak zeta kan bible nau pangchu akal na om konga zirtir ula apuitlin hnu po in a theinghil lawang ti kha vongreng chungin cholai te kong dika shwai konga theitop chwa zui zel turin ra siveng mi puite chu somin infiam na mun ma te hian kan chalai te ruihlo lama an tlan tur na satakin na venga sumi atana manrua pakhatatan badminton court chhuat phathar chu changkai taka mang turin du sakna ahlan ani pu C.LARINSANGA chuan ra siveng chunga sarkar machop chen khatar langin PMJVK achangin ra siveng mini sport complex da tura ruwa manakal pui mek ani thute mongwa kong rigid pavement siam ani tur thute asoi langbok ani puvanlal vena pautu president ra siveng badminton club hne achangin badminton court chhuat pha ani dan report ngai thlak ani a sanitation subcommittee ra siveng YMA 10 final konga insirtir na ni pa formin painting and slogan competition YMA changte pwala an BUATSAIH loman chu pu C.LARINSANGA chuan asem hal bok ani ra siveng badminton club hi kumsang hi pathum December din ani a lunglei district ta badminton club lian berni in member za somnga anom mek ani badminton court chhuat pha thar hi Yonex company siam ani Vinkan Minister pu K.LARINLIANA'N kolasi pa MS Blue Hill Engineering Mizoram Open Chess Tournament sangni somni patni ahong Voin Sumha Khan pu K.LARINLIANA'N Minister of State Food Civil Supply and Consumer Affairs Department Kolasip Assembly Constituency Bial to MLA ni Bok Chuan ni thum motor MS Blue Hill Engineering Mizoram Open Chess Tournament sangni somni patni chu Parish Hall Venglai Kolasipa ahong Minister pu K.LARINLIANA'N chuan shisel nan taksa soi zoi apoimo ang bokin rilru soi zoya in elna thianglim hmanga ngaitona sentam apoimo thu asoya chumi atan chuan chess chu infiam na changkai ber pola ngai ani thu asoi shipuilen hnuwa hunrei tak chess tournament BUATSAIH ani theilo hnuwa Kolasip District Chess Association le Mizoram Chess Association HMALAKNA a Mizoram pumhwa pa chess in elna BUATSAIH ani thei chu lomom ati thu soin Mizoten chessa ma an son pha nge a base thu asoi bok ani MS Blue Hill Engineering Mizoram Open Chess Tournament sangni somni patni
honna hun hi pusil rem siam president Scholarship District Chess Association in Akaishwaya pu Clement Lalro puya secretary in report pay in Dr. Arlal Khamwana proprietor MS Blue Hill Engineering le Dr. Lal Mutswaka president Mizoram Chess Association ten thu soina hun an mangbok ani Mizoram Open Chess Tournament sangni somni pahni atel tur hian Mizoram District shanga changin mi somsari pahni anin ziagluta loman te chu hetiang hian siamani pakhatna cheng singli le certificate pahnina cheng singni le certificate pathumna cheng sing khat le certificate tani in hengba ka hian loman chi shang siam ani bok Voin Khan Lunglei District Level Skill Committee chu an chairman Lunglei DC Kulauthungan A Hovin an chukho meeting a hian line department shang ho tu tele district level skill committee HMALAKNA boy pui tura sarkar lai pui ruat pu ajinkya madai karte antel ani Lunglei district level skill committee chairman pu Kulauthungan A1 chalai ten anthiam na le antui zong mangchangkaya ezonangel nget annei theinan training shang le manrua anmamo te skill committee galtlang hian kan ngai ven sakdon ani ti in line department chu theitop chwa cheu turin asom ani District Level Skill Committee na tumbul pui berchu District Economy ti masoni in District mi puiten ezonangel nget annei theina tura engthiam thilnge anmamoti zirin District Skill Development Plan anduang dona he District Skill Development Plan kaltlang hian Department shang changkop te chuan mi puite tana chenfak inzirtir na le inkai shwaina ruwa manin ankalpui chindon ani meeting a hian skill development lama line department te HMALAKNA kalmek tele training an BUATSAIH chinte report ngai thlakni in mo phurna te in sem ani a district level skill committee hnuaia sub committee pahni district skill development plan sub committee le placement and entrepreneurship sub committee member te in ruat ani a Ministry of Skill Development hnuaia sankalp kaltlanga skill development project helu dan tur te po soi hauni in Main som panga sang ni som ni panhi mange yen he project hi sarkar lai puya thelu tum ani khati zong kha chanchinthar kan ti chwa thei te chu ani e